morning. Em cảm giác nó có lấy Baik, em nak thasing kono, mak ay khabar mana ni orang boleh ikut kelajak ni kena kangkang. Kai nai payment ya kalau wa kelajak nuk payment bisinggo bahan dok pura sok thang baca. Bahan sok thang baca angkai tar kaisa khajijak bukanggo o tar sojak o mai nuk paika. Nuk mana bisinggo bo kondisi tong nai nai mening angkai yong rok kelai tong baca bahan pura kelai tong baca yong kelajak nuk paika. Ketika boros sini mana itu nukya ko Kaya sini kan ini bukan kerja itu, tapi sabong kah bahaya kita pergi apa, ni saya sendiri kotor sorok pergi apa sia. To tabu kang bahaya jenuh bahaya mangkat tar kaisa khajijak jia tar, bahaya apa tar ini, bahaya apa tar, atau tar kotor nuk pergi. Asal. Tapi kono kebo khabar maya ko je kebo ni sini wa. Nah, sak jora to kono khabar maya ko ba sabong ni kerja, ba sam berak mazak abo lo polis rok botonggo. Investigation khai naika sai mana yung naika police rok. Police ke phara phaikia na nai phika ko thino. Police na ang khai no khai makai ko ro kalai ko police ba salai jang no hai to ani si chakang borok thang nai kana police rok. Amano amo pura nor gari box itu khadi bana. Sap hanya banora. Sap hanya. Mungkin neng kaya hangga bani baik orang roh ini amano roh deh, kupon masa roh deh. Dia tu angnu dia boleh. Ay tar khaijak to dai sakabo Ang tabu koro, ha? Kota Sorota musuh burat buri cowok, hawa foto kolong mata kelajar. Nongko na kata di pakan nongko deh. Buat ini datangnya nilai bom purut ha. Kono barat don sudah. Bila ke kita guru. Bazar kasih roh belajar. Kau pergi lah nih, tas nih roh barang. Bazar malah yang bazar tanggo.
Kang ba hating ba yoi puri phana kisna pin dukana a. bo bazaro bo bazar Jeranya bazar. Ka panang nong khri phakang ka nang bo bek khakala himi phayu ding dikhe. Kang hoi dara ni hon hoka nong tini yang sa ni hon ka ba sundoran bakra thimani te ding ang tini hating na nang ni sawo. Kang bono hunja anor pa thage ti pora ma che thangoi ma sa oi nong sari ko thangsi di obo gana ba mani ihi angni base bima la ka jang jeranya bazar hating thanye ni sawo. Ka sengom sakana seng pai phaka to loko. Ke mongobani na ko bang ni samu bakra ni. Ka ano mo ko sambani phongo phon khayu poro. Phon khagyang ka na no bahano ge I poro tong nai kiling bi ro. Mayo korbu ni ndara hajana ni nor sogo ni sung horu ke inhi tamung lai ba. Ka bian ni busang nang jak tas thonai rong no honai no khai thangka ni sawo. Atau ko be kok sawo 10 tau kang ba se de kok sawo. Cái đi sang nung cái mai cái thằng ấy nó phải thằng anh ấy ăn được thằng ấy rồi mình mà sẽ ăn nó đã gặp bà khai rồi ông mà hay qua span sinh nhỉ cái ăn bò cam tươi chỉ khá gơi bằng sắc áo có thể thấy nhà này cả sa bù cái bò cá sa cari phụ đà nó cái abang ra cái người sẽ sút nhị bel phulo gơi tại sao bel vậy tại sao bằng sắc cả sa bù có sọt nè cái bò mobile lo rang ro đà này yang ni khu grok khu lấy bò tươi phải cái nó có tạm tươi không tươi chứ to pen gen di sini kita ni lo bò ama hake para anu phone be kok sahota ko sekarang ke tema barsung kuma ambi no ko thang go be malanya hne abo ke bonok bo parao iko ko wa lo ko tan sundoro tapi ni para basini bumung ketamo a thunye ni bumung punya bum da ora kapana nunggo oko kui ni nung lai pu ke bum so hingke robi sengkan nunggo bana dak kormo ni nunggo sengke Engke so hingke robi bihik ni bumung ketam sadema bihik ni bum rani datang dari pu ang basak satu maya basak ini no tang ke rani ni bisa kenal kama haing pelek kan no ikwang no kota setong piu kata mili cái tin này khi cái bảo soi cái school gan nào beri thang kiri tiba, ya sakawa kasa jadi kalau jadi sab tonggo ini hal lain kan tin kasa thang patah tok sai, karan gusti bay masa tonggo, bang no habis sengkang, no dan no cái dongan itu kisah no dan no ka, jadi he saat apa saja karwoi no thang kiri, mana buat thang ya, angkor pokok setanai, pokok sabun ke bui biang, buat thang ke biang, bukan ke bui kan no jadi kok. Bot dini kok apa ke? Mongobani dini kok apa, borong nuk lemani. Enggak saya mongobani no borong nuk mani, bono tay nuk naik kerja. Mama haja. Asing nani kok kan, angdek karena mani jorti yang nong kok saga asing nani kok tay kiri. Nuk mani. Boke agi borotong, ene. Bo aji orang no tong langgu. Orang tong mani no bo, aing korpo kok kumana aing sih tang. Korpo kok tay parah. Nin mung ketamo, nini. An mungkin orang memang belah nung tong bayo. Nebung sadya ko. Borotong seneng kai. Iko Mukta sondro para. Neng ke bin tam kelai. Ang bini moy kusun ibu saja. Ang bin paham. Apon. Bini puma bayan nama bin paham. Seng bin paham besar. Mungkin nengain korbuk ni singka orang mukta sondro ke tam kaja ki phayo heda. Bara আপনার কাছে কি খবর আছে বা কি হইছে এখানে পাইছে এই আজকে সকাল 10:30 11টা নাগাদ একটা ইনফরমেশন আমরা রিসিভ করছি থানাতে যে একটা আননোন ডেড বডি ফরেস্ট সমনি ওখানে একটা জঙ্গলে পড়ে গেছে অ্যাবান্ডন করে। তো এরপরে খবর পাইয়া আমি নিজেও গেলাম, আমার স্টাফরাও গেছেন। তো যাই আমরা দেখা মনে হয়েছে যে মানে বডিটা প্রায় 15-20 দিন এরকম হইব, মানে হয়েছে, কেউ কইতে পারে না। এখন খুব স্মেল বাড়ানোর পরে মানুষ কইতে পারে। আচ্ছা যাক, এরপরে আমরা ওইটারে পিএম এক্সামিনেশন করার লেগা এবং মানে যাবতীয় যা তদন্ত আছে আমরা এটা শুরু করছি কাজ, এবং
এবং ইএম এক্সামিনেশন করার লাগে আমরা রিকুইজিশন ডাক্তারের সব কিছু দেওয়া হয়েছে, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটও পাওয়া হয়েছে। তো এখন তদন্ত চলছে, এটা কী কারণে এটার মৃত্যু হয়েছে এটা পিএম ডক্টর আইলে তো একজাক্ট কইতে পারবো আমরা। এখন যে পজিশনে আছে মানে এটা কঙ্কালের মতো হয়েছে নাকি? হ্যাঁ, এখন যে পজিশনে আছে আপনার পুরা ডিকম্পোস্ট হয়ে গেছে গা, মানে মাংস মাটিতে লাগিয়ে গেছে গা, জাস্ট হাড়গুলা দেখা যাইতেছে। তো বোঝা যাইতেছে যে এটা অনেক দিন হয়েছে। আনুমানিক এটা কতদিন, 1 মাস বা 25 দিন, কতদিন? অ্যাটলিস্ট 20-25 ডেজের কাছাকাছি এরকম হইতে পারে আনুমানিক।